MC wa AKITHII na minority leader ndani ya mbunge ya Meru na rukiro rore turenda kulelia Mpithukiro cia Maitha na wambabu wa ndeithia bura bwithirite bukimata muno ndene ya county ya Meru. Weekend yethira ni kwithirite kwina makarika yantu kwithira beto uturo na maana kwithira ikiyo na mushimi ITHILI no mo bara bethirite barikiri kasakase onde kinya gwita kuthia ta ng'ombe nau na nethirite akirita murunga moyo awe imbio biongwa barigenda bare atongerebo Meru babwithirwo kenda thine ithira ikinya muthia arana batukulukira 23578 number ya SMS to live kuri Facebook to live kuri YouTube kedra kedoma antumedi cia kuora twitara mbere na mubango yo. Karibu sana mashimo. Thank you Nkomenya nonto bobomo you have been through a lot but first of all kwekanya utukethi na wariri ya Meru na maybe safari ya kuma friend ethirite kariate. Thank you Vanendwent bare bru kankethi antu betu wa Meru ara kuonde bare na nguchokere ngathe nyono tubombakanya ka tomba kwaraniria na kinya tomba wapindita antu betu 1 2 3 kiuga safari rare thwa kulugira nara Rwanda te ayuthi Vanendwent arethi bakulugira maisha maumo muno na sati nao banya ng'ombe antu barabati na wingi ng'ombe barabati ng'ombe na wingi na Meru ibarethite ng'ombe na wingi other areas menya antu banara Rwanda rura matumboke le ng'ombe mpara na Rwanda ru nontu batita mabeta the other side lakini antu batu baige ng'ombe the other side ende ndira bachokia ng'ombe na nontu bara ng'ombe choni ira imwichara miroke lampara kwa twigende ng'ombe ira Meru bethirite bagilia mpara kurira bya kurea wito guchwira itaka na mpi na ururu saindi cia mbeu tharaka ng'ombe icho beirite nonto community atu boibo tonga bantu baba ingi betu na ibi bathomethetie biana oga kwale Vanendwent no binye bifindi antu betu na ube speciality anya na nya mbesa indi ucha the lower part nonto antu barakinya thaita otebia kura bimindene bandire into bia umire so the only source kinyocho kiana chukuru ing'ombe ira ende Vanendwent antu iba umiete kuma Friday antu iba umiete nontu ng'ombe chiambire kuyo na antu baba inge na antu iba orai I think around 6 antu iba orai na bangi ba hospitali the exact number nontu antu iba kwa namba mwanya but antu bamwe bora bangi ba hospitali na oni ndetre nao ndathilunga tuwethera twinabo for the last 2 days tomba kurikava ng'ombe imwe na inge bando itarikava but the unfortunate thing Vanendwent igwethera ng'ombe ni kumenywa ara ile turukana ng'ombe eri ni kumenywa manao area utumtu askari batenda weta kwera kinya mpiara na bono kumenya no mwanka bethe by well continue na baina some reinforcement tuthiko lakini ndiko atuika ng'ombe in that area ng'ombe umeita kila the other side barabara ya Achas chieta Pasamburu itakila no awiri turukana ire kinya before ichieta last nini kuri nyinge twafuatilia go nyinge twapushi before kwa twega chief nakuga nakwira antu abera aba entu go ithatu ba montu go ithatu araniriye na aguru abaretere ng'ombe kwa twega mundu atere aranirie ng'ombe cha around 70 ayo araniria ng'ombe chuma 5 ende ukauria atiri ng'ombe 5 inge ikura au otingi inge ikura so ukailio kona antu bara iba kunyilia antu betu na antu bara yaga sheria eti baigara kwa batenda sheria nondo bote myango the abuyete into alafu ndi kutwika tu negotiate that area kutena freedom wera weta babwethe musako na ibonto ndapushi for operation gotena freedom nonto kinya askari baukira nonto weta grando harmed uro no gethera ba utageti ka batutageti kinya askari baukira nonto nyabo the human beings bakarapo
na nyanto betu na boen piara na nyam arethi so eri uko atu ikaiba ukira but solution era thirikari umbo twas at now panendwa ndi in operation non to ngombe chetu chirerie na ngombe ile chonde cheiywa na irandikithwa ibwire takoyo kwinya batu twachokerwa ngombe chetu kinye gabathirwo replacement etha iba yogiri ngombe ingiga yugwa na utwachokerwa ngombe ira no ginya last time toigwa manto ya to push ma by then kindike nware minister of interior tomo push ma for operation togore mo push for operation and bara ibambia kwelenkana atongore baba turabanje kwa toeni sometime ngombe chonde twachokia so pare atongere ba go kwa ba chokingu abaturukana nao na basamburu baba bachokia ngombe atongore baba kisiasa baturire actually bambia kwa baetate so in short kabetikira chiba bena ngombe chimero yeah, of course ba wetikira anjakachi anji mechi uraie tira no na fact kagwe nangi gora yeta na no gibo so ba we ba sometime ba chokeria mero ngambe chiao to atere tundeti oteche ba chokia so ibonto kwa banendo and operation ne bureta kuthito egatha thirikari ne ku mind ya mero na interest na mero babuita kubuita operation ngombe chetu cha choko nonto but mheshimiwa atongere ba mero why should you negotiate with bandits babu chokiri ngombe ibonto tukwenda ri ibonto tukwenda sheria tumeka ibonto tukwenda thirikari yugilia manto ya bwana ndwandi no these are criminals these are bandits na thirikari etemyao ku negotiate as you are saying na bandit the thing is iweta ngombe ikayukua kinyethira kako inyetha iko atwa bamwe baburita ku atwa ba kondena but ndia gwinya ndo baba wati uona chibu areria kuona ne brande in negotiation ngombe chume angambi menya the problem where there antwara banendwe ndi iko atugote anto bagomeri otonya nao ne wenyeje akibo ba otonya nao beta bakaranire bakawe ngombe yana ba ochangura batuma bawira chona kana bakawe tukona ngombe ithano inge batu anacho lakini bakomya batu anambi nacho nondo kinya ngombe inge chere 24 toro tuma NPR na police beta kuira toigwa rigi nonto no baya na information omwana information kore ngombe ire ende totoma that was on Saturday totoma NPR na police baita nao na NPR baraiba ungene na Turkana ntwetikia oba Turkana buru baita bakinya samwe bakinya nao bambiria kulalamika anga kuwa bakunwa anga bakwenda ochoka anga watebyo anga batirona ngombe ngambi ende ironda pushire ndaringira ko na munene wa IPR watocheru yoti yaita kuma Nairobi twari nwe nao ndamuringira request na tuchwere drone na twambia drone manda Saturday ambia drone ende twara osipindi ozolo na ututaithe muno mumiro twara osipindi na bere ibete drone ye bethire o kana drone ibataithe kulocate na ngombe ire bakaumau ende twanjo drone ende bayi drone ite yarando baturukana baitire no ndo baitire baimbere ebetu NPR baturukana nata baimbere ebetu baita tero to igirwe ngombe ikona ngana ngombe 24 no ndo bamenyera drone ya sababisha ya maingi so ibonto tukwenda kinya drone u no ndo oni banendo ndinkuria drone ire ambeche yana no ndo drone eworo drone wero TV ekirite clip era drone re clip era ne kone ne bandit na eke akwithira antu betu ibakwenda kathirikari ni kona na kuringa na drone era antu barare baba ingi barare mariara so many yes antu barare ite ni numbers nyingi muno ndo bara kwata the whole belt you itirare muchetho ndo bara ingi muno no ndo kinya baba thaikira antu bara ngombe yu nau bara antu 24 na arethi na babare na ngombe bathatu ende
ukakwaelia bwana ndo ndokaelia thirikari kenda kwa na attention serious into byanto bya karua nondo drone yewe kyakuya to ngombe ikuya na bokwethira bwina drone na bokumurika bokona brang'ombe me drone ni kona na ng'ombe chitirite kinyeke akuthia nondo drone ite kuma Nairobi it should be there for response kutwikende ndirantu baywa drone ikumira na drone ni kumurika na bakona brandu abawirite ng'ombe na nabaitirite ng'ombe na bakameo bathiata no bataki no bachuna ng'ombe na reinforcement yacho wa enough ng'ombe chiachoka na antu bau kinya bakawatwa ana gaba nyaba korawa nondo ne alifu nyaba beita kura bakorawa ende banendwa ndi kwena challenge mbodo dawa operation should be done nondo dona iba mekira kena ng'ombe chetu ichoka nondo te ng'ombe cheyo ite report ng'ombe cha Meru chi ya wana bakaripoti na bakandikithia na bakewa umbi anto bari plezero ng'ombe chio point irengi number 2 banendwa ndi ingira thirikari eburita kuyukia I mean point ire bweto sukumana ya tonya point ya compensation. It is the government that is responsible for security. Ote mundu we responsible for his own security kira attacks kinya they that when a self defense na we career but the government is responsible for the security. Ote miombira thirikari mundu ayora ro intona biana into biete na thirikari ikire. Then what kind of government is this? Na neburito karianto bayo iburito karianto na into biayo so ibonto nkuga kinya the muswanda na anto ba tokavana brato bo petition National Assembly na Senate kedhe muswanda yu kabanye yokulugwe ba discuss on issue of compensation anto beto ba yongombe ba compensate na ingi thirikari kana nyendo bara in terms of money ne bara in terms of money na muntu orawa ibonto na ba compensate anto bora injo non it is their responsibility. So still mtoro imbandict ibabureto mo compensate non thirikari never to they responsible na thirikari githithio then antu baba mpako thirikari ombo take some caution and take concern kere issues cha security Rwanda non to bateo meria koria aronta ba compensate anto so bire kuma dai mashimo na tre Meru in a county commissioner Meru in a police commander Samburu in a county commissioner police commander Turkana the same koko nobera ng'ombe ichuma Meru kara otrima security ngi and police commander na county commissioner kire county oni bibi ondiaria bana ndwa ndinonto kinyende roko na oninkiwa mtora our police commander na ume tonankaro wanke no nto mutrokana ochi ndamu nsito kuliko machi mundora agadha boina kezi na mutrokana ata ndio favor mutrokana otero bwetane na ndo baraba otu yare itrokana bro otu ya so onimbo na ya ka endera politician bara towure operation edithwe bara baturire kutheta kana I mean koromba ba etikadithwe tembandict na tongoria na mzezi na babange atongoria baturire ku request operation ikadithwa batuchokeria mbi ng'ombe otembandict tonera aturite ge media aua na tongoria so ya kawamba bobwethera boy funded na boy coordinated by some leaders from that area na bagather kinya these security agencies church isiolo now ichi kiretwe ichi rimando no ng'ambe mwe bwana ndwa ng'ambe mwe ingiri 50 to 100 ng'ambe mwe kiazi ingiri 50 wetora ng'ambe kunene ng'ambe ingiri 70 ingiri 80 so kinyamu nene oragero ng'ambe yelechi yaku imbaje yanayo so nondo tumeombe ratri ng'ambe ikia ikuluke watu toethe kuna negotiate na chief is under ACC ACC is under DCC is under county commissioner watu toethe kuna negotiate kwa chibo ngaremara wetu Anthony eriera na Rwanda rugo chibo wetu Anthony
Pe kwa ng'ombe kwa waidi na no gori akira agiwa ng'ombe angampentu ko yana ng'ombe chume angaukarwe. So why are we negotiating na these people? Ikona ni security, I mean security agencies cha that county itu take action. Ite kwa ya kama ba support. Ita ni buya breto tonge Isiolo county. Nani o mundo mo Turkana. Oni intewete kanena anto buru. My conclusion is that antopara kinyen piara ba Turkana. Kinyen piara ba Turkana. Otero buru ba umbo tukaria no otero buru ba toira uma ba manto. Nondo bareta baiji dangambe ba atorie imo inge chatiwa. Antopara buru otero ba toira kinya kwe nini banankerwe. Kuro chora ba mikro na bareaniria na NPR ba Turkana na ba Meru na Rethi na bareanira na ba koreanira kento kera ba wire nonto Samburu bate ya kuya bate kolokreta Turkana lazima ba kologeri ngambe ke Turkana ba ikoluka baita. So na baka whether bate na relation na Turkana bate koluka ibonto Ameru security ya Ameru ba mwa Turkana iba nankaro account commissioner ba mwa Turkana iba nankaro bunduki that shen PR bunduki that icha Ameru lakini ndi cheta na akenda itangirambi ita Turkana batangaira Samburu batakuluka ngombe. So NPR ba Meru bunduki choche yuko chane ngoro Turkana kinya ba Meru ba inacho bara ba inacho batende go na NPR ba Turkana. Yes. Na bunduki ra ba inacho ichi to icha Meru panenkeri ni no to banenkero Meru tekenda bakaria that borderline so ba Meru kwe batena chi are ba Meru ba inacho nyapo ka ba access NPR are go na NPR nyaba Turkana by part of Meru no gwata lakini ende ba MB bogaragia mbunda na are ku okay now ende antobara otebu buru nte kona ba tutete kinyate buru nkauro nte kona ba tutete kinyate nonto thaye de ng'ombe Turkana tukwarire ng'ombe itakila buru itakila jeta ba Samburu Turkana tukwarire na Turkana ire lakini bate weta yana chio number 2 ibabureta kuthia kona nyamukinyo nonto banengero bunduki chio kabira Samburu ye bagoya ba uchuna Meru ng'ombe Samburu baeta babureta kuthia ando ba Turkana nabo naiku na umbere na baba etereta anje bakulukira ke Turkana njene kenda bakuluka ng'ombe so ng'ombe itakuluka na ibondo nkwa kinya budogira ba Turkana banenkeri kai burito choka roterero ndo fa banenkero chu nondo itio te anything nika go da ng'ombe iriyo yetro ubare na to then there is a continuation undi island kona manto ya panendwendi imanto well continued na manto ya ina nondo badektire ndire nkoriyo we badektira badektire imbire otebi buru watanto ende nyabo na bora inyo na bichene bora watanto otebi bora nyama te komi to mono na murethi urande kinara wenwe mwene ng'ombe murethi urande kiare the ng'ombe cha Meru omba gwanwe mwene ng'ombe nyo mwaile physically na gona ni ino tonga bu akariti tonga bu ba thousands and thousands bo ng'ombe bu akariti no mono omwe igweti na bu so kinyamba ndict oteba igwebu no tonga braba yite braba ba werete meaning kuranto ba wererete kuranto ba ikirete abaranda pe eteni buye babwe ukanengro ng'ombe fulani then oroba tomete no of course na dhaikite na ki security agencies cha Isiolo so bato kinya tu ato respondi nonto kinya county commissioner Meru agenda kuingilia muno atingilia manto Isiolo ino anda Isiolo nonto tekwawe so that's the thing ondona manto ya continue ndo lakini ende na ibonto nkola the national government nonto still county commissioner Isiolo is under the national government because now akoleli re kwa rina thina na ara North Rift kwa rina bandit attack na binambi operation ni chabwithirwe bantu babwithirwe disarmament bundugira chere na wireta Meru kuthire na thina for the last almost 3 years ni nonto minister in charge kana waziri wa internal security
imbibi kwiri operation ibwithu nao ukithina tubrabe na bunduki ira ciyukua ng'ombe ira ci nau cie Meru icoka na thina ithira because utumbo mbira antu bagoro wa Meru ukurikana itera campaign rira antu bakwire ntera citiani na arora atongeria bareya kinya Raila bareya the late Raila bareya nao na thai Meru no ikuendelea kuinyilika. Why don't you see an operation kana ya tongere ba Meru batena voice Panendo adimenya inyamuru komeni ore na te araua kuma antu betu bai kura ware. What has he said? Response yake ni iriku ate enye ground so batu tekara kainya interior menezo interior no North Rift ni orange ono non to were incidences ichi on de karekete ore gomuru komeni ayite. In fact, they were responsible ki mountain security. Minya mulkomenas otiki are burukiri shows chain security. Re ita Meru ita kansene. Ita kansene. Na ibo ndongo no challenge kinya members of parliament. No ndo ibo mweta kansene, boy mweta ambi kansene kai pastor. Mulkomenya burita go ya Rwanda ro agare shows cha security. No tate me agorie ite Meru re omo umugwe ite kunanga ite kansene aga ite otumiria o bwaneno ni negligence national government na kwa tu kanto para the empowered by their county kana anto para ba fund koyo tuia onto ndakwera mpantekti kamto tebyo kare kamto kara kaiya imaisha katulagia odebi inge kare mai moyo akikae na yu lakini ng'ombe ira karia kaikiria antu fulani otebyo kare buru no ndo nyo ona korai ikamto no tigo inya kuthamba katira kuthamba lakini ng'ombe ira kaweretie na gura ng'ombe mo na average ndo ndi 70 to 80,000 na ba uchala ng'ombe ira ba weta nacho so kaile ng'ombe ira ba weretie ko na millions of money ira ba itita nacho ng'ombe ira no wikiritwe chio no ndo gatha no kabure toto ngana ga eta buruka te yayo nyayo ringi na kabwa otoro wako so these are coordinated na area Isiolo county security agencies baraiba kumenya mantu yau county commissioner agatha akemya mantu yau police commander baba agatha akemya mantu yau no ndo ikethira ni batutethia boya na ibonto ndara anere na issues cha kwero anganani areta nte kumenya ritara bawe to anga ilombi o police commander kinyaga da krita ngombi sawa na karita ngwe counting lakini Meru atemi authority rango ya the atempayast no ndo antu boy ba utungera nate nto mulaumu lakini utira ga the atempayast ndamne zito kuliko maji so burende to transfer na ita transfer to retaro onge utina uti community eri interested party ibondo gutitha everywhere kwethera kutinambi ita conflict of interest ibondo na ginya mweshimwa kanene other person othirikari ata kurita tenda kama na kurita tenda EACC ni murata rathina the same case there is a conflict of interest tutemea kwetha twina county police commander muturukana etu iya na tuketha twinwe it can't happen tubetha twina another tribe irete utuia muntu kenda anjanji fairly incidents iraikuya na ketha ka hukumwa ethira tukamea hukumwa lakini muntu ura nya tiukumi atemenya kuona muturukana ateseka at the expense of Mumeru onto muntu na ndo baraba unity yoyo karani bodo ndakwenda kure NPR baraba ina buduki chetu baturukana iba choki utigo ba utukarie so NPR ba moshimo bebongwa bakaombana na ndwe ya budget because sometimes iba ko overpowered ni anto babe tu NPR 20 babe be section nuka na 10 anto babe 50 kana 60 anto baba kaombana na bandits baka na maybe national government ndi ba to deploy more police officers babe tautetheria anto brabe kreinya nara ondo riatri if the national government wants menyere to go NPR ba tu NPR na anto ba
kidogo muno nondo ginya baranga banara tere I think rietoro Rangers kana batandiki national government True. so NPR ne anto kidogo muno Rwanda rura against bandit na anto bara bandit bana bunduki nyingi muno na bunduki te anchapu kona mtu na bunduki so ona na kwena police post chena ara nyingi muno kwena Kambela kwena RDU na Umbataro police post ira chena ara chionde ebweta kwetha chena askari bakwana na askari armed na askari baina nyan drone chakukaria ng'ombe na chao ensure kango ya askari re mina iwe na iko maintain peace and order kana imbi neongwe then ikona ya batengwene but nyoba gatha baranto bakai na batena government ikwana otubaeta so ona I think gatha thirikari ni kwenda ekaria buru so nenda kwa thirikari gete kwenda thirikari ite kwenda no tukinya to kala police officers bara na aranga pela na arandi yu kinya to abalaum to balaum mbiwa nendwa ni antu bakai na antu bara kinya batena government iko match those people kogwe batena life ne ana bantu so kinya to atora kulaum police officers bara to balaum but to kalaum national government no these are incidences kinya thirikari then deploy anto in the area that is insecure then deploy anto ya ikianto now kenda beto kare that area so go to eka thirikari etikumba ukaonta manto yara then otebuto weta nondo indo cha county anto baizio lonara bauba turokana na Samburu bage otuia akia Meru but on banendo and I think it is high time nya tongore beto members of parliament bagaraga wine thirikari nondo ende kinyaba iniare parina to muruko ni muchoro nondo ba muine etio no hanto ba ukua why kabate na concern anto kinyapo so manteo nde akibuithika deputy president yumite ya Tharakasa right abunge bameiro barugo ka kuthira ti professor Kithure Kindiki kiri ballot sare deputy president Ameru bati support thirikari yu then ne ontu tute kuona njara ya deputy president kuthiria thine Meru Maitha Meru kuona njara ya deputy president na ingona baba MWENDA akai project ito burita kuona njara ya deputy president na nyoro rinda arakinda amandresi president deputy president na CS Mulkomen ibabure to sovira thina chetu no ndo antu betu batitura kurawa antu betu batitura kwethwa nthini antu baeta na into bietu so bwana ndo and I think kinyaba atu atongore betu I wish they are that aggressive na baina resources Antoni resources international tobure zaita toka ora nyama atu betu bunduki risas hai kokuriara kamundora chekwethio ajo kari ng'ombe is that not illegal why is it not illegal the other side kabara ite kuya che thirikari imi bara ite kuya byo ibunduki che thirikari tobure zaita toka ora betu bunduki baya toeta tukaira na nya tomba kongela ingi twachoka acio bukuburite gwithira ukariu kenda thirikari imenya kwina thina na thirikari imenya kwina thina nja turijwa toyo toeta tukelenkana tukaritiro ithano ingi ikaura na twakira na thirikari yakira like nothing has happened kodu gote ya gote sheria leo so bwana ndo ni bote burete oguria ri gathande na inya bwari kwaria uma na ngara gento gira ndega merene thande na inya bitang kulinga na thinera kona antu betu bagira na Rwanda bitang kabaura bunduki ina isienda jua where is the ona market obo maachio bwana kaba uba utuia ba umira achuna baba utuia na ba umita achio kinyokebo no tore okebo oba utuia achio okay to abaurira
tukeana cio na risasi twakarakia ng'ambe cietu twingwa na batuia tweta tukaira na tukongela na ingi tukeacio mankando gwikathira buru manganto bagaria interview na anto bagaria bia thirikari kuremo bakaria. So that's the only way. So abunge ba Meru, mubunge Dan Kele, mubunge Mporo Aburi, Mutunga na Dan Kele. Abunge ba ibo constituencies yoti fully affected by bandits. Abunge ba inyan trabona bakari anything about wambabu nuraba bati utethia na nyantu baba kuite igile akindonere akari on Saturday after na aratie mutindo. So my biggest question is this: abunge ba kapatina touch na ground. Number 2, abunge ba kapatina kiao kiantu bara bautongeria na antu baba utiwanke because uga godra by vibrant itu bati kuona operation ya bwithiri on Saturday tukuren ne zietre de zietre nonto wankorere ya mutungate aria buru aringere thimunya ati koya menya changamoto ingi ari thiba kulugira na Rwanda rubu bwana ndwendi igwethira kinyabia kuruma na Rwanda matina bio menya kwena ngarama kinyanto ibaro bio no we facilitate NPR bara kinyabo no manga ba appreciate beta na ubaita. So arethi bakulugira a lot of challenges na tago murethi nyatha ba na ng'ombe batukarambia cash. So kwena challenges na ya mutungo ringirithi mate oya atibetika ba rethi boturara batia ni wesi na bo yiri ng'ambe atibaitika. So bakaile ko na remwe ikwa concern na kwa twika we ibonto nkwe nya bato enderie project eto kindigiringi babureta kuragana story buru how do you do that anto bae kuya na bibo twira manto yangi nimbi ba twira batubo to twira manto buru abueta kuragana ona nyamero batubueta kumbai that narrative na ibonto ndagurenda wa kinya before to arede nto ja 2027 to bureta kwa development birabiriyo batenda ndo bato nyamba atongoro ba karaka ba levi na 2027 una kindiki ao otwiri ogathiri tekindiki ya kuwe no kumyabo ya kari ucho mete kuwa chekindiki achi akucho no welo abo ikariwe anto ba no welo imbi bakuwa na unground ine kuwe waitira no ukwelewa we. So atongore beto bonto nkwanda nyamba bamenya tutetura tukariyo katoka ngenta some tribes communities ira nangetha abo kwanda turaga kureithia twinthe twanto bo twira indi na twa twira inya na munga uyu tuyukura ketha munga uyu tuyukura ri yura omere ri ina twa twira nangetha ndo kwanda tuchoka ya counties chiego ego miote ng'ombe barethakia nangetha ndo kwanda tuchoka ya areas yu lakini ende kinya chio twira Meru wao buri tagwende no barethakia muno ya tiania nembe na gwaiti anya buri na ng'ombe ingua ni kuruirwo mechi na yaita. So you wonder ukailo ore thirikari ri ikira anto baeta ungi mwankare ibakiriro mwankare no ntwende na no gatuminie na ibuntu mbu au ni nkauga atiri tuburite kwatana tugetha twikintu kimwe kethira igua one time tuko twikintu kimwe kethira igua two time takonvinzo ithirikari no tukua two time na development riu tukaua two time twikintu kimwe lakini thirikari 25 ndo tiro thirikari corona ya antaba akaba serious on anything no nturi kethira ibakumya baina nusu eba ochwa me nusu ba ochwa bato ochwa kura cha Meru chionde baba ochwa nusu MP na bo bakarete nusu ende they ibakumya baina nusu otebi ka respond. So ibondo ndawanka wa it is high time to atana to career community to menya khatu ikare yadrai kongenta to kangenta twinde to ga to gore ru abi to gore ru anto ba to kan benefit
batubwithiria batubwithiria tono iba qualify kura 2 term tukiwabera 2 term itara kinya lakini asati nao tubwita gwithira batu tuikarite as a community na interest chantu betu chiembere rantu betu baurawa abran kone MP bakiritania bayata muchamano yomo bonde tukaritania tukena marwandu twinde MCS 69 na MP bonde 11 na gavana na senator tukari statement tukathirite the government tukara government na ndo ya thire na ara kuthira batu twinde twithite direction yetu we are against the government no to think government itikarite antu betu ni otheri yetu tu mienda buru na tukauna tukayana statement the following day government ikarespond my friend ugona na ubeite kubwithia operation na bacho kairi antu betu ng'ombe no twende bakona kila mtu akura bakolose kila mtu patire imbia bachumbura getha ibataleta matho bakona barenda nusu ya Meru na ibakona aba na nusu through baba support imbi abachumbura or maybe mheshimiwa kwamba kuthira kwina antu inya within Meru baraba ini communication na budgets baurira babatire kuya na uraba batire kuthira bakiura it might be there of course bobo teura non tore panendwend muntu ateta ocho abia kuia muntu athaira na bia iteta witata kuia so akure anto betu lakini betu they might not be big leaders kana big people of course no arethio bau kana tu anto na utu bakatha ba make it a relation nambi na anto para of course me hago tomando tumwe unto wa vero ambera anto betu baraka kwandika anto baturukana kurethia akuba bandiki anto bandikite turukana kurethia bantu betu baraka kwandika anto baturukana bandike Meru na batu ambera kure anto betu bagunyanira bamwe ng'ombe yeta igia ende anto bachokerwa batichokerwa chi ng'ombe bachokerwa cash so of course kotea anto baile bathatu ba Meru au crucify banga na bagunyanira bangi babelesa bakelesa amba na baititata na anto baubari kutura bare babelesa nonto batemiako ya baitite upa bagu atochwa ya anto bakuthoa kithagene kaba kumeina baitite na bakumeimbi bairite nago ibondo ndagore condemnation uno mankethire isawa ne bangi boya tu ne anto nyaba ina mbecha nondo no manganya mbecha itumike ketha itutumira mbecha ochwari wita kuira ono mbere baba atumirite mbecha wita kuira ne batumirite mbecha na nagora mpande kitwe ona inya gomi but kitwe kuye ibundoki yake na moyo iwetie otebingi so that means kuna mtu munene about transactor business kwena ndo bagathera ba transactor business yo guya ng'ombe kwena bo because I remember kinyakethera kwena bo o no na usamburu na Turkana atongore bonda gwera barabara wamire tuikuwa manto ya operation para baturire kurea nayo kana kwelenkana batigathiru operation na atongoria MCs anya banda onere ne MCs barakia na I think MP inkona nya MP agware baturire baria ora kiatri what are the interests yo kwaria bakava kagoro operation ethithwa atong'ombe chithi atong'ombe ikaira gochagwa igweri we ore MP gore MC gochagwa igweri ende wa ile ogona kinya atongoria bari aba bakariti nanda mpante tiwe taguia ri kinya kura risasi yaomba kura etiomba mbaje inya bunduki ukenenkeri eweta gwira into ende eriera atongoria bongo yo era nene nyokaria ntobo na baba tuma be otuia na ibondo ndakwera na atutore a Meru ku atongoria beto bara tubulita kuthipia no jana abunduki chuma tukanenkranto betu tumdo toto otuia
Toeta tukathiatha nabo na twainya twethire cio nau tukaukia tukeyacio. Kwe ndironere sijui liaison officer wa Reithi ugite oro. Let me see this. Ndironere sijui Philip weta Reithi kwe mantwara Reithi oro about wamba bura bwithikire. Before I get no, it's there. Yes, it's liaison officer wa Reithi bau ntere chiandu moru weta arawite ibare te kuthikirwa kiri mantu igi kwayania NPR officers sijui bamo bethire ba indu moru bangi bethire be na ntere chetiania bangi bethire be bobore. So namba ya ntuba is it enough Mheshimiwa ITHILI to for example baba tiwea antubai ni enough could divide na namba eu na bagethra but effective enough wanendwand ibapurita kundivaindoa tapapurita kuriarencho nimwe. Okay. Kenda nonto wamba ikila mahali buri. Ibapurita kundivaindoa na twachoka twabachwira reinforcement ikwana na ngari kwa tuika bora renchon ina ngari na bakwana na antu bakwana bata kinyabu liaison person bana Philip arawa karawa signed of course ne atu aba ingi onto kwena area gembe centru na gembe batina go trei kuondi kurai kuondi kurai lakini kangu kwera atri nukumenya area tiania response was uti response irare one antu baichumirie bongwa nonto tengari utengari na nyen piara yote bo pare bakwana ende brato wa bra nani Philip arawa karawa ngavana na burito obataurania ndo Maitha maingi anto baibo chumo abataurania but of course nya Philip arawa bage o 15 atu anara non to bonde ndaikiru ku 39 bage o 15 batiara nara 24 bangi bage arutera ru 15 and it's fair kenda kutuika at least kwena antu bakuringana ncheki na Reithi na police barabareo police officers na nyangare kethairere ongare kiri mauta county yo bathethere patrol na kokariyo na tokarealize antu babatekwana then governor kinyaga enda budget no to mo budget you provide more rangers na you provide another vehicle no to mo budget na ensure kinyabongwa upkeep yo esa sawa no to mo budget buru kenda akaria ntu betu but concern Philip kerare na burita kwa ile mbuthi areas no to chonde ni kuyo I can distribute along the northern ingressing zone yonde under those ya Meru County kenda tumbogara na that we na continuation na wasistana igwete yao ariyo bana ndo nikote doka mbatende ikora ikuonde ikuonde ndo nyabara nyabo ibere vapo I don't know they ibare alert anato akaragari I can't tell but kwa iguonde so ntakomenya bondo ngorenda kwera the challenges that atokuyo na anto baibangeta boya na babangi batanko uri Mheshimiwa kwe meari donate iko ni former MP wa Embe North Mheshimiwa Maore Maoka like 3 weeks ago araua ndithi charegere kuiyo Meru no twitiro chiathira ari angaringi chi kuiwa awo Meru atongere bo Meru bate alert na bate ufaitira mu Meru so ndagirenda chiuria uyu mutongeria ukwenda kwa mbunge 2027 but aria
statement ite witaniria mara be uti maitha ate kuya nonto bire bire yawa bijiro birathira and then afterwards ake waringi antu ibarakwire into bikuyo awi kato celebrate ria kuona kwina thina kana to kwa alert maybe kinya bandits ba to abere yoni buye because utumbo kuruta statement rwaro twira antu ibarakire kuyo nonto into ibiathire and then we are going to into ibire yirwe trigari ti ritho oto ntrona statement una ntombo chiareria mbata tio they are there so they are not even tinye mantorobo kwa yeo but very unfortunate mutongore celebrate antbaki yawa na ituburita ko ochindana ko bodheria nto ochindana na sera cha ko bodheria nto te misfortunes kutweka nto endera bakinyela kwa irio muntu omba kurais because it seems Kenya to where the security issue political ona egetha ko political banendwand ngorenda gora thanka mention take action na kinyaka uo yeah thirikari iri na attention utiro mantu yare makubo no ndagwenda kuria atire anya metheka nani ya kuo makamahora kuo ati njene MPs bangiri bibire more force thirikari for operation bibire more force thirikari the operation bata sukuma for operation tukatherua ng'ombe chetu chiachoka because that the easiest way kia kuthia ng'ombe ni kuywa menya of course ikaywa maoga mwana toka point baba iku anje gembe north wambe ng'ombe ruwe da bora panti mama toka point baba iku so ikia kuthia ng'ombe ni kuywa yeah MPs betu to push the national government for those two things kwera manto operation na manto compensation to push thirikari iba batu kono na yo ya kwarua no tukethira yo ya tikare then it means no kanto bakaendelea kuumia because I think oni bongo wera bana ndwengu wera oni branco na ndeona Samburu na I mean Turkana na una Samburu county atongore boya aba empower ntubo gutuya tu nondo bakona batuya twakira undi ona ni udi nondo nya ndagwira antu bara batu maguya ni umana wa shabab bandit ni umana wa they don't care life baomba okinyethia ng'ombe well and good kam ndoka gwira njire ne garatho well and good ende oni mbona ndeona nkona some people baraba empower antu bo tuya meru baraba empower antu bo tuya meru na bondo na tu bede nyeto empower beto da trikare kuramu okay James Mudigari wa Murkomen aliambia Seneta Kadhuri kwa seneti mkipewa bunduki nyote wizi itakuwa mingi kuliko vile iko kwa mheshimiwa ITHILI ukitaka information mzuri ongea na Seneta Kadhuri Murungi vile waliongea juzi kwa Senate. Ken mwenyekiti akawelo Bwana Mutembei salimia wa incoming Senator 2027 mheshimiwa ITHILI atubanduki kamwe. James Kemadharu wa Mwenda ITHILI always articulate and didn't good kufikia wananchi kutafuta ng'ombe. Na James Mudigiri alikuwa buikire ng'ombe track ndio zikipotea mnatafuta no way to ikira track thirikari endete buo na no James Mwiringu kwa Kadhuri bari na Murkomen abari na Murkomen ri bari tire no ndubate kwaria thai ng'ombe chi ndubate kwaria thai Kadhuri ari wate Murkomen ari wate aichi anchende they have not spoken they have not spoken ainende ya bari tiba senate kawe ng'ombe chi ya senate no bodo with that bari ti na bakana way forward bakana way forward so nende kuanga bunduki cha ro amba bokaingia ri kato kuyo anambi na bunduki why is it so hard kile president kwa redia mantu ya
tinye kwariria kwa naonda lakini uni ankwira bwana ndwandi bado itoka jinga muno inyare mwithirikari Meru nukona icie wamba ng'ombe na mona icie turi ato thulunganite ne mira ni tuyoka kwa utu I don't know nteko maybe on tuyoka kwa icie ng'ombe ri kya guthago muntu ino ruru na uthirikari ne unene na utujali batu turi antu ba Meru agwa Meru ne antu bakwa imbi kurema operation ni thido turetro ng'ombe no amenya antu ba iku operation kwa tu ikabaiya operation ni daga ng'ombe ikaretwa baiya operation ni daga ng'ombe ikaretwa baiya ringi atha bagirita ngochi ambi che kuiya aboge ya robo achuno nyingi ite ukareo batenda buru abaraga na wamba nanjo wamba na wira wamba kabo kubangwa iviongozi bya thatiria wamba bwe bangiro nao no ndo wamba funded na wamba continued nabo bangi boya na security isiolo ekadre ibare tu nabo so ondi wa abro na tukidilungwe issues chamira tukero anga marketi anga jiti chenama angambi no bonye issues chamba ngombe bukudilungwa njo turona ya antu botheri turona ya antu botheri. So tukireke mubango yo because our time is up. Mashimo, what is the lasting solution yumba kubwithwa kuthira thina ndene ya Meru? What do you think? On my thinking, the lasting solution number 1, operation. To the operation, the operation era ngombe chetu. No solution number 1. Na to ba ikiro kwa. Solution number 2, compensation. And to ba tu iba compensata wa endera ba iyo na bachu no ngombe. Solution number 3, na tongore ba Meru no ndogo iri nya batumara nya CDF gura bunduki atongore ba Meru baorere antu bato bunduki na risas twethaira antu bato ba inabio na iba ikaretie na iba karetie ngombe na cheyo baeta bakera na tokongela na ingi chio to achoka nacio. Those are the 3 solutions. Wow. Anja utera antu bareke kuretia ngombe no ntu bamba bangi. Okay. Ndo mentumiri moturiki mubango yo kwina mureki Ernest Aduo Maoka Maore ni bure kabisa. He was an MP for 90 years surely in Igembe North. Yet there is no single police post established under his reign. He is busy loitering around claiming how he has ability to fight banditry akwende na uko. Bono ntobo itana mbere kwatana na batwi kiri Weru TV na mno kiri mubango yoku kiri barabo ndabo kari mubango ni yotu mantumiri chenu. Asanteni sana tuweta na mbere kumethe mantu kiri mitandao yetu kiri ntito chetu chia thamwanja 7:30 na 9:30. Have a lovely and fruitful month. Beta wa matembe ya dwat.